KARBI ANGLONG TV9 News kena ara doana phasame kardom people 0 iklong kardom pini prime jama berta than bang milimen mirdam than chupi tangte berta chepi berta anton pen arju panisene Purthimia Kimang, Dipu Legislative Assembly Constituency Torang Sujutang Aklamalong, Longlea Pata, Kironpon. Lason si Inglong so tumke kiong dongara tumke abari between inchulim stame, Longlea Pata ka vedera jok, KARBI ANGLONG Thomas Kansira tumpen Chipatir Piponsi, Purthimia Kimang, Mithangalong le Mithangayam Pupu, ATP M Ponsi, Lumbajong MSC Constituency Kiparlupon. Mikhail Koratroxiar ni Lumbajong Angkang, Singhason, Dhansari, Borjan Lumbajong Aradaphan, Pata Kajapen, KARBI ANGLONG Thomas Kansir, CM Dr. Tuliramang Hangarideng Pen, Longlea Pata, Akijoypen, Pipajir Ponlo. Bangso Pata Kiron Ponajay Megalong Alisar Poman Pen KACM Dr. Tuliramang Hang MLA, Dorsing Ronghang, MLA Bida Singh Leng MLA Dr. Namor Momin EM Richard Togbi EM Sarja Rongphar MAC Kadom Terangpi MAC Pavitra Rongpi MAC Sorbon Kumar Telenga VDC Chairman Nongnam Kache Thangplong Lunsepo Bijoy Lekthe Lunsepo Binong Timong Lunsepi Robina Kropi Lunsepi Bari Rongpharpi Lapen Aparta SGB GB Etum Chitong Lunsi Mayalong RDP Dunlo Bangso Pata Kiron Ponajay Megalong CM Rong hangasong ho pen inglong aso tumaphan ningkan ki thomang bongadon tin longlea pata PAG lapen aparta dui hoya long kido inglong aso tum longlea pata ka videt atumaphan anta KARBI ANGLONG Thomas Kansir tumpensi longlea pata ke ake joypen pipon et poputa mayalong ningjipon lapen aparta ke ongdung ki theki dingatum jumisen alam thanponsi mai mesen met pen pachun pon Dipupen Riarson Hanse report KARBI ANGLONG TV9 News Inglong aso tumpan akejo elong le Chiridoxian ke akejo elong le tangka puisa pinang ni pin pensi kota di nona ni tu sari kuri 1000 yelo laso ningkanang mong ni tum lage si akejo pen pi panet tum sisik pom lapen ke muning bang ke ko lage si muning bang ke MLA vice kallo MDC vice si along le kota akijoy ronam po la solo hotel jutun dat public na interaction program doji BPSI yang denglong nomalong lema la si along tina consensus 26 consensus long pro troka consensus pe ni dandi dam pe SPDC pen chenglo KARBI department in charge principal secretary pen chenglo joint secretary officers ke doan lapen ke EM CM lapen MLA lapen local MEC MP gitu anta itu MP damdi 26 konsensi ciklo joni yang mau itu petangji datang det pen mars ciklo bangke itu ko district planning board along UPI scheme mararatum hala sopin pulu nai ya tengpen mate hala tum kan lama cikeco ya tengpen kenang sot asayang dengan bangke itu teng konpo lapen ke inkani siang bong hol haya sayang ding tapi chunje bansi mutu klem bol bining lag sia pota rollo muning lag sia pota muning silang sia pota ningkan thok padun ron pen lak thom pota ake joy pen potimia kema apleng sala pinita di 12 yang kanan tin kero pantau dake nonan ke suri krep ho abat che sarante emisi Ningkan sekpen iphongamai piangga da rengma festival nili borlang so rengma rongalong mesen pen kipamanpon lakhain korapon nili constituency ke parlupon borlang so rengma rongalong angada rengma festival kipamanpon labang somai long bangsuri sisusiar mungatum chitongpon lapela bang somai long alisarpo aman pen mate chief guest northeast Indigenous People Front Mate Thihek Pen NEI PF of President Sri Anup Chitia Sitame Chitongdun Lapela bang somai long chun bang Mate President Lucky Mr. Kengo Rengso bang somai long pregjam abang phubang phiatum Sitame Chitongdun pen mai long mesen pen RDP dun rinti lapena lang litum hin pen nilitum pherangke thengno nang thando na tengke aprangke council pen fando Sitame piningke abangke konsir pen fanang pipidet ajok lapu analon chipi movedet loputa nang thandun
lasi nona lang ni tumpen kanin je pon alam thele ar jupon sine nilip chokela ber harbamon rongpi camera person longlias terang report KARBI ANGLONG TV9 news পোন প্ৰথমে মই ৰেংমা নাগা কালচাৰেল সোসাইটি প্ৰেসিডেন্ট হয় আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং কাৰণে ধন্যবাদ দিছো আৰু লগতে পবিত্ৰ ৰংপি আমাৰ নিলেপ এমএসসি আৰু আমাৰ ৰেংমা এমএসসি মিস্টাৰ ফাবিগা ৰেংমা তেওঁবিলাকৰ কাম দ্বাৰাই আজি এই ৰেংমা সকলৰ গাদা যিটো নেকি আমি 28ত কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলে আগতে এএসসি সময়তে হলিডে দিছিলে পাব্লিক হলিডে দিছিলে এটো কংগ্ৰেছ দিনত এটো নথকা হৈ গ'ল ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হৈ গ'ল তাৰপাছত আকৌ নাথাকিলে এনেকা হয় তাৰপাছত আকৌ এতিয়া বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ পিছত তুলিৰাম ৰংহাঙে আমাক আকৌ 28 টো ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে বুলি দিছিলে কিন্তু এই বছৰ আমি গৈ তেওঁৰ লগতে এপ্ৰাইজ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ আমাৰ দুটা এমএসসি লগতে কথা মিলি আজি 27 নৱেম্বৰ টু ৰিংমা গাদা ফেষ্টিভেল বুলি দিয়াৰ কাৰণে বহুত আমাৰ অন্তৰৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ লগত ফুল হলিডে দিয়াৰ কাৰণে আৰু আমি ভাবিছোঁ ভৱিষ্যত এনেকা সদায় মানে 27 টো it's a history for the ringmas that will never forget the leadership of Dr. Tuliram Rohang তাৰ দ্বাৰাইহে আমি এইটো দিন পোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আৰু আজি গাদা ফেষ্টিভেলত আহা বহুত জনগোষ্ঠী মানুহবিলাক আহিছে আহোমবিলাক আহিছে তাৰপাছত এফালে আমাৰ বৰলাংছ এৰিয়া কাৰ্বি কালচাৰেল টিম তাৰপাছত গাম্বুৰা তাৰপাছত ব্লেজ হেডবিলাক আমাৰ লগতে যোগদান কৰাৰ কাৰণে আমি বহুত সুখী হৈছোঁ আৰু আমি আহিবলগীয়া দিনবি আমি এনেকা একেলগতে মিলি থাকি আমি ফেষ্টিভেল খনটো মানি যাম আৰু ফেষ্টিভেলৰ মিনিং হৈছে ngা মানে ফেষ্টিভেল দা মানে ডাঙৰ এ বিগ মেৰি মেকিং ফেষ্টিভেল আৰু ইটস এ ফেষ্টিভেল অফ পিচ এণ্ড ৰিকনচিলিয়েশ্যন যদি আমি আগত কাৰোবাৰ লগতে আমি ভুল ভ্ৰান্তি থাকিলে আজি এইটো দিনত যে এইটো আগষ্ট ফেষ্টিভেলত আমি সব মাফ কৰা হয় এইটো কাৰণে আজি মিডিয়াসকলৰে আমাৰ নীলি প্ৰেছ ক্লাবে আহি আমাৰ লগতে যোগদান দি এই সময়টো লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ থেংক ইউ কাদাচন গাদা ফেষ্টিভেল আজি পুৰা কিমান বাৰ হৈছে মানে কিমান ইয়াৰ্ছ হৈছে গাদা ফেষ্টিভেল এইটো এনেকা এষ্টাব্লিছমেণ্টটো নাই যেতিয়া আমি এই পৃথিৱীত আহিছে ৰেংমাবিলাকে গাদা ফেষ্টিভেলটো আগৰ পৰাও কৰি আহিছে এইটো মানে কোনটো জেনেৰেশ্যন পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে এইটোতো গম নাপায় কিন্তু ৰেংমা জাতিবিলাকে আগত পৰা পুৰুষ পৰা এনেকাহে মানে ফেষ্টিভেল বহি আহিছে এইটো মানে আকৌ as long as the earth exists the Ringma will be observing this Ngada festival in near future আহা বছৰো গাদা ফেষ্টিভেলটো ইয়াতে থাকিবনে নে বেলেগ জেগাত নাই অহা বছৰ আমি কমিটিয়ে ডিচাইড লোৱাই নাই কিন্তু most probably আমি একটা চেন্ট্ৰেল জায়গা যিটো নেকি তাৰালাংছ নিচিনা হোল কাৰ্বি আংলং কাৰণে তাৰালাংছ বনাইছে তেনেকৈ আমাৰো মানে কাৰাংগা ভিলেজত আমি তাতে ফান্তৰবত আমি বনোৱা আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে ডিক্লেয়াৰ কৰাই নাই এইটো হেকতেহে ডিক্লেয়াৰ হ'ব এনেই কেইজন হ'ব মানুহ আমি ইয়াতে আজি টোটেল পপুলেশ্যন কিমান হ'ব এই
মানুহ হৈছে আজি গেদাৰিং 2000 প্লাছ হ'ব Daithor Mini Stadium Firalong 2.0 constituency level Kher Maharan ke Pathu ke Chengpon. Nipai kor troxy pai kuni he closuri ni rank or player ni la khain kor trok duar bagori MSC constituency under Daithor Mini Stadium Firalong constituency level Kher Maharan 2.0 ke Pathu ke Chengpon. KARBI ANGLONG Sport Association KASA District Level Office Rilibrong Hang Pencil Bangso Constituency Level Kher Maharan 2.0 Daithor Mini Stadium Firalong Pathu Charipono. Lapen collaboration by Darthor Langlangbong Sport Association DLSA Tima Tumpensi Chirap Chitodun. Lapen Alui Sar Poman Ping Pen Kachitong Dun Duar Bagori VDC Chairman Sarko Rongpar Duar Bagori BJP Mandar Committee President Sunaram Sinar Duar Bagori Municipal Board Chairman Mongol Singh Chirang GB DLSA Ex-President Anderson Sinar Daithor Citizenship Khoi Kiling Pen Chenglo ke Theke Dingatum Pinang An Chitong Dun Rinti Lapen Labang Kher Maharan 2.0 Pathupon Lake Chuning Pensi Pangchengpon Lase Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Kamathapon Assam Angkang Pingalong Anta Pathupon Ahinke Pathulong Nangji Pusi Mathapon Pen District Along Anta Non Owekimi Atum Koson si Khela Nathu Kipaprangdun Nangji Mapo si constituency level along Anta Pathupon Lablu Lasi KARBI ANGLONG District along ta constituency level Pathupon Bom Labangso constituency level Kher Maharan 2.0 Pathupon Lake Lakhain ko truck Duar Bagri along Anta Kher Maharan 2.0 Pathupon Lapji Lasi KARBI ANGLONG Sport Association KASA Tima Tumpensi Chipahem Puponlo Take la sonta taxi la dak Daithor Mini Stadium Firalong ta constituency level Kher Maharan 2.0 pani thoma farman nipai inkor truck sing coroner cap inkor sir cap phai kunia chekloar ni an Pathupon padupo lasi Kher Maharan 2.0 Pathupon along asonomong lake football chess athletic kabaddi road cycling with traditional circle la hai si Pathupon lo Lokhi Mizorim Ben Mongor Synchro report KARBI ANGLONG TV9 News High School. Last and final call. Tiba dua putar ke nilin ben kapret ke thang ta ningji mo bilo. Ti High School captain. Kher Maharan pining Last and final call. tuning basi cengpon lo. Anke tuning ke ceng ben pining dak Under war 17 bagori long boys sitame football. dak Daithor long padupon lo. MEC wise. Dewi Rombongan Sports Association Pining captain. tekpon long je pinangan student ba sports atum mane Dewi participate Rombongan Sports ning rong parpik lo. Association. Under 17 boys captain. Pining Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Sir Phan Lapen KARBI ANGLONG Tumas Council CM Dr. Tuli Ramang Sir Dumhanta Churo Nangji ate alang itum labangso khela puthak BCRD pipen joksi pining pinangan KARBI ANGLONG long kethe kiding riso jang tum mane student tum tame pinang peprang pon long lo ada kapre khela doji football doji volleyball doji kabaddi doji la somsik belek mane ar sumar do khela pin sumar khela son doji so puthak si pini dak Daithor long tame homo civilization pedulo la pelo so pa do pen tum duar bagori ta theklong lo pini anke pinangan participate tum duut nili theklong lo tening rong parpik lo Asi nilihin pentame la so puthak ke kapre ke ting ye thai velo sida chorodun lo je itu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Sir alang so Kher Maharan asai ke padu panapat velo Tante pini abierta ke lang sikan ton pondok domi thermi kardong